te sachisin perlu hangni ngaku ban batai fi kumno ban edit kumno ban shina yo ya kane kaling. Okay, ya kane kaling hangne te nang tapat de kum kane kaling hakatai ros lani hakanu no company ba fitrei lani kani kade ka WhatsApp tu nomor kindly WhatsApp me here kani kade ka WhatsApp habling ka banga shina ya I mis dakaruhi. Okay, te kumno ban yo ekini kaling chumudor te nengkong de kani kade ka register yourself free here de kani kade ka Tyrus ID sumudor de mentangan penifi ladang ngilik ya ka Tyrus. Okay, nengkong pihak ban login ya ka ID jong pina ka Tyrus sign in pilih yang tu sign in hang tu de mar sign in hang tu ngan post ka video dengan sign in ya kani ka Tyrus sila even me ka tu de password nang ta I'm not a robot de pi login ya ka kumni ya ka ni ka Tyrus ID jong pi de login de marsin login ya ka ID jong pi de ngaku ban shim ya kani ka link jonga ya kani ka invite link jonga hangka kani copy ya ka tu de sila copy de link has copy la tho angni hani de ka kani ka link ngan pendon kam kumno te hakani ka link ngin lej hakani ka bit.ly.com. Okay, te ngin lej hakani ka bit.ly.com te da pilih hakani ka bit.ly.com ngan pen ifi kumno ban yo ya ka short form link kani ka link jong ade kani ka Tyrus kanu ka link jong pila da ka jorong palat te kalong kam internet re. Okay, te fi kwa ban yo ya kum kani ka link ka ba kum ka bini ka ba link code kum ni pe chumudur kani ka link jong hang tu kani ka link jonga ka jorong hang ni henry kat bahai jupo jong mis kani ka register page bit.ly ka lengkot bah te kumno ban yo ya kani ka link ba lengkot te pi login ya kani ka bit.ly.com te pi press pilih ya kani ka shorten link page shorten link pi paste ya ka tu ka link jong pi hang tu na tapat shorten ya ka kum tu te pi shorten ya ka pe ka la lengkot kum tu te pi copy hang tu te la thok copy hang tu te la de pi le ya ka WhatsApp jong pi te da paste bi hang tu pe kani video paling ka palengkot te na shushu leng baka YouTube te sumudur menta pi kwa ban copy kumnu ban yo ya ka YouTube kanu ka link. Okay, pi kwa ban paste ya ka link jong pi so now I want to kani ka link na ka Facebook ya kani ka YouTube link jong pi pio ya kani ka share hang ni share pi press ka tu ka share tenang tapat copy de link hang ni pio I copy de link kani kum tu te de pi copy hang tu te lej biang hang ni da pi page ya kani ka link jong ka YouTube le ka jorong ka he ba pe nga paste ya kani ka link pe ka jorong ba de ka jorong ba o ka ju hi tenang tapat de nga delete ya ka tu ba paste mentan te nga paste da kani ka we ke nga paste ya kani kum tu nang tapat de nga shorten ya ka dengan pelengkot shorten kabut pelengkot deh te pi copy pe kala delete kundu copy. Okay, te copy te la copy hang tu ngal pi hang tu te kanu ka pe kala lengkot ka tu ka link ka pe ka lengkot shibon te sakawai nga baklashim nakawai withdrawal Tyrus nga shim dakawai ka video kwa ban penengkot ka wei krang ban share ban shnai ya ka link ya fi to kani ka wei khasi Tyrus plan to kani ka khasi Tyrus plan ngan share ngan penengkot ya kani ka link copy tenga lej ka tu tenga paste kani ka shorten link hang tu shorten ya ka penengkot nang tapat pi copy biang kum tu te pi paste ka WhatsApp jong pi kum tu pi paste ya kani ka WhatsApp jong pi kum tu te hang ni pila ban tho khasi Tyrus plan presentation. Okay, te hang ni te pila ban ai long pila ban decorate ya kani semut benta pila ban decorate ya kani kum tu dan ni pila ban ai kum tu at least kan along attractive kan dia te nang tapat de pila ban le kum tu. Okay, te pila ban yu kum tu
paste te kum tu te menta kani kade ka link tyros link junga kani kade ka tyros link junga te nga press ang tu nga laban ang ba sumber meta register te nga laban je ta kanu ka you sumber menta kwa daw so ne kunja you ne to so great ada nga ang register for free here. Okay, thì ngala ban ai kum tu ani for free here tyros di kum tu te sumu du bentang nga kwa ban sina kum kan di kum tu te ngala dep shorten pen lengkot ya katu kaling te sumu du benta yakibe ki video ro yakibe ro pila ban le kum tu te sumu du ngakwa ban sim ya ka ban shorten ya sumu du withdrawal proof ro daka english so daka english plan kan di ka tyros plan share copy share nang tapat de na shorten ya ka shorten paste shorten te la lengkot kan di ka english plan nang tu te ngalek ka whatsapp yang tu ngala pen bit ini miss te le temen tangan ngan pen if pe kum lu ban kre kan ka whatsapp la da phim pat you pe ka whatsapp jong pi kum tu te phila ban copy ya kan ni ka juk ka link te su delete kum tu edit ya ka te ai new not san ar pra san sau kum tu te la long ka tu ka whatsapp jong temen tangan pen if kum lu ban sena ya ka tu ka you jong pi te mentang ni ngala complete mentang akwa ban sinatik kum kan ni sumudo menta and pi kwa ban duplicate ka duplication is very important kan net bok marketing pi press kum tu te pilih ane copy ti pi copy ya katu okay tapi copy ya katu te pi paste kan ni le jang tu paste sang tu hi te kan ni ngakwa ban replace ya kan ni namar kan ni ka de link jong image ni sumudo ngapen ifi pi chu delete kum tu te nani pichu copy ya kan ni ka link jungang tu te pej hang ni la press hang tu la ni pila ban press kum tu ro highlight kum tu te copy te pi paste hang ni pichu paste hang tu pej kum tu register here nanti ka whatsapp junga kan ni mde ka whatsapp link junga hang ni te ka whatsapp link ro na ong please kindly whatsapp me here te ka junga ngan sim da ka junga te kani ketika WhatsApp link junga ngacu press akani dan ni ngacu copy kum tu pe kum ban ifi ka very important simple skill but don't come ha te ngale akani ka bitly.com te kani ro kanang ban yo i ngam kwa ba i chudu la da pim kwa ba ki bru kin yo i ka number phone jo pi shorten ya ka press hang tu te press shorten te da pi press ya ka shorten pe kam yo issue ya kan ka WhatsApp number jong pi te shal la long bet tu te pilih akani te pilih akan ni te register here tapi ay akan ni ko WhatsApp link jong pihang tu pe kan ni ka de jonga te suk te mentapat kan ni ka tu banga kan ni ka kasih tyros plan nga copy highlight kum tu nga copy te nga ay hang ni ha try te nga pisang tu kasih tyros plan ang tapat de kan ni ka English tyros plan register for free de English tyros plan nga ayang ni mene sorry kan ni English tyros plan nga ay bakwa ban paste lang hang tu kalong confusing imat yafi te don ki buyu tomble lay suki te hang ni kadeka paste English tyros plan te mentang aku ban press hang tu pe lalu tu select all kat tengah ngam ban paste hai ni mis la bun message balat dengan ayat jong jang akum tu paste pe kum tu pila yoi hey guys would you like to try same thing dang bang replace tang ya kan ka WhatsApp number jonga register yourself here free kum tu kasih tyros plan English tyros plan kum tu
Te kan ni ngalak ban paste ke Facebook jonga semur mentang copy hang tu dengan lek cha Facebook jonga semur fi ko ban promote cha Facebook jong fi lek cha Facebook jong fi sumudur te ka timeline ni akan ni ka timeline jong fi te bila ban write something here te fi press hang tu te pila ban ai da ka UI da kidoro te pila ban select ya kador nang ni ka nak kini te sumudu mentah pi ko ban select ya kador jong ka tires okay ko ban select ya kador jong ka tires te dengan select da kador jong ka tires ka babiang ha dengan select da ka babes ha press hang ni te select hang tu kawai ni arteli ni tu tukum tu te nga press next hang tu te ngalak paste ya katu bar hang tu ngaju mentah pila ngalak paste ya katu press post okay tapi press post hang tu anda kalak post pila yo ikum no kayat tongin up shwa kum no kayat te hang ni pai pi ngalak post ya kan ni pai kum tu hey guys, would you like kum tu lang klik hindi lang attractive kum tu fi la bibo gini ki you kalong attention kacar mo tiki tu kini kidak ini attention kacar sila kan you pai da fi kum tu ke la ya pen iya katu tiki pe ya katu okay very good kum tu tekin sa WhatsApp ya fi te tang kum tu kar kom advertise ki Facebook sa kayu te kan ka bila da fi chu copy ya ki we le se kam dei ka jong fi la da ki tho ang ni tu nomor kan li WhatsApp mi here te la da fi chu copy na ki we ka WhatsApp number ka link jong ki don ki bom itip ya kan ni ba ka de ka WhatsApp tolong ki bru kin yo downline fi promote ya ha ja kaban promote ya la de fi promote ya ka jong ki we the very important simple step ban se thu ya kan ni ka business ta kadang ko ban ni kai suki ya kitu bompat na la anda ya kitu bala nang nga labun sin ba nga patay ya kan ni ka step te ya kitu ki ba page ya kan ni ka video kublai shibun ba firu at least we learn something katahi ka banga kwa kala ba we learn something katahi nga kwa te kublai shibun ya fi say all the best.